dostlar. Şimdi şartlar konusu almazsa. Biz bugün şarjatın bulamız. Yani şarjların içinde sıvıklar buladı. Al biz onu çisu için bunday knopka paydalanamız. Mani. Dostlar kanala tıklayamız. Kal kim birinci, kim ikinci? Süleyman anықтаймыз. Süleyman. Atıldı. Men birinci bolam, alaqысы ikinci болады. Al ikinci videoga ketdi. Dostlar, oyunun şartı şarga қолды тигізбей жару керек. Al Irşat basтай qo'y. Al dostlar, kelesi şarda pustoy şar, nemesi içinde silahı var şar. Al emece korik. Karasını kes. Al endi. Gelsin. Dostlar, kalktan çoğaltımızlara aytıp geldik. Dostlar. Sarşadan pustoy çıktı. Medim yok ki. Al kelesi şar, şaşsın şar. Arkadaşlarım, ketті. Ne var ekan bunun içinde? Pustoy sevgim benim nemesi. Dostlar, işte oynayıp vaytlarımızı basıp gidiyoruz diye. Dostlar, mağan kim açmıştı? Al dostlar, gelesi şaka gitti. Ha? Kıyım oynayıptır dostlar. Aranji şordan dım şıkpat dostlar. Al kelesi. Karşıma gitti. Karaşar, kuysun karaşar. Qani qarashar jarib ko'r, Irşat ishine ne chiqar ekan? Hozir men jaram. Ve yıkım iş. Siyliq chiqdi ishine. Dostlar, mamba chiqdi mağan. Kezi ko'chadi bu diye. Ne var ekan içinde? Pustoy ekan, hali siyliq var ekan. Ko'chama ketdi. Bir, ikki, üç. Ko'chaning içinden pustoy chiqdi. Aradan siyliq chiqdi. Dadan pustoy chiqdi. Ne dostlardan qarangizlar. Qarag'andan jarib biz o. Dostlar, sizler hala tırkemeye götürdünüz mü? Anam tırkep bizim gittiğinizdir. Biz sizlerde her gün oturun bu. Dostlar, son şar, aranjı ketdi. Irşat, sen endi осы so'nggi sharda o'tirib jaruv keraksin. Al Irşat o'tirib jarayin deyatir. Ko'rik. Qalay yetib qolmadir ya? Teatro. Davay ko'r endi. O'tirib jar ыңғайсыз? Iya. Unda shamal turib jar. Aha.
Dostlar, Erşat mындай оңға малынып қалды. Қараңыздар. Соңғы шардан шыққан. Не шықты, Ершат? Сыйлық шыға ма, немесе пустой шыға ма десем, қиын түсіп кетті ғой. Бүйтім. Сюрприз болды Ершатқа, сюрприз. Достар, сіздер мен анама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Достар, көп лайк жиналса, ол өте жақсы деген сөз. Достар, ойынның шарты шарға қолды тигізбей, кнопканы лақтыратын боламыз. Ал енді, кетті! Біріншісіне тимеді Ибрахимде. Жаралмай қалды Ибрахим, қайтпай көреді. Жаралмай қалды. Достар, жаралмай жатыр ғой. Не таңдып тұрып жаралмай жатыр ғой. Не жерде? Достар, енді Маша шақты. Достар, Маша түскен болған. Саған күшті ғой. Мен күтшедім, Ибрахим.Есі жасыл шарда не шығады екен? Ибрахим берген келді. Ибрахим берген ұстамаймыз ғой мен. Ибрахим берген жасыл шарды атып түсіріп, чипс ұтып алды. Біздің Ибрахим берген мықты берген. Ал сары шарға кетті. Ештеңе жоқ қой. Ештеңе жоқ. Ал көк шарға кетті. Ал енді көк шарды көрейік. Көк шардың ішінен су шашылды. Енді қызыл шарға кетті. Достар, сіздер байқасаңыздар, Ибрахимде су шықты, ал менде ұн шықты. Прикиньте, достар, мынада су шықты, менде ұн шықты. Достар, сіздер бізді қолдап, інім екеумізді қолдап, лайк басып кеттіңіздер, және комментарийді толтырып жазып кеттіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Достар, сау болыңыздар.